mhaka na swi tiva ku lexi mi nge xi hlamuli swona leswi mi swi lavisaka swona mangekereke Okay. swisabalesa swo teka 100 ni yi veka sayitini ni mi jikela hi leta tin'wanyana Ku tala se loko u ri le ndhaku le u karhi wo va mukereki wena se ina switulu halaya mindzuku 1 2 3 a swi hlangani kuma ku na ku folena swi hlanginyana la ka nyikela le ku hava na ti 10 rand and under na 20 rand under na la swi koti munhu loko a sungula ku yimbelela ni i first album i lembe leri first album ya hi nga huma hi rona i album leyi nga ya hume 2009 a mi recorderi 2007 certificate leyi data ka grade 7 alo umendo la fawele ya lavo mela mi kuma ani n'wi dyondzi sweswi a ku ri hava sweswo na ku ndlela xin'wana lembe leri xa ku yi khumeka a xi endleli n'wina the way mina mi tivisaka swona a ni sure ku nga yima matlala mi nga yi hambi wo yima vhenda matlala kuma ku langutisiwani ku na siku rin'we leri mi nga ta ti tlumbeleta mi ze mi ya ku mi ya swo yeleteni lexi Amukela eka Oscar Makamu na Majuvan Sisters YouTube channel. Seketela nsinya ya wena hi ku subscribe. ni nga ha ku vula ku ti tiviseni hi chokela i kale ti tivisa okay ti tivisa va mi tivi ya mahle va mi a mi tivi aye vatsonga va ka hina i Rodwell loyi a vulavulaka haleni ma swi tiva ku swi nge endleki swi nga endleki haya mahlweni na CV ya nena ya hina kumbe ya Diamond ya hina hi tiva hi vuenti hi maka na swi tiva ku lexi mi nge xi hlamuli swona leswi mi swi lavisaka swona mangekereke kereka ngini mi xi hlamulisi swona kereka ngini lava ku hemba I'm getting total okay mara ni ngenile tikereke to hambana na hambana ku nga va ku ri yini leswi endlaku ku mi nga ngheni kereke nololoha problem sweswiwani lexi xi ni lolohisaka ni i ku loko ni fika kerekeni kereke n'wana ni nghena yona ni munhu lowa wa ku loko ni fika kerekeni ni ya ti tshamela kwele ndzhaku na swihlanginyana va ni lava hala mahlweni se a ni swi lavi ku vonaka ni ri munhu un'wana wa koka ku tlula van'wanyana vanhu a ni ri kahle kwele ni tshami na swihlanginyana hi xin'wana xi heta ku xi ni endla ni nga yi kerekeni mara mhani nga hleketeleli so a ni hleketelela ku a ni hleketelela ku tikereke to tala ti against ndhavuko lowa wa Matsonga wa ku ya a ngomeni sende n'wina the way mina mi tivisaka swona a ni sure ku nga yima matlala mi nga yi hambi wo yima vhenda matlala kuma ku langutisiwani ku na siku rin'we leri mi nga ta ti tlumbeleta mi ze mi ya ku swo yeleteni lexi endlaku ku ni nga lavi ku va le loko u ri le ku na swipimelo that's why ni lava ku va a church goer ni nga vi muinani luwani se loko u nga ri le u ri le ku na swipimelo swo tala se loko u ri le ndhaku le u karhi wo va mukereki wena se ina switulu halaya mindzuku 1 2 3 a swi hlangani sweswo okay that's why mi kuma ku wa tsemiwa 1 2 se loko ku ri ku a na xitulu ni ta tsemeliwa yini no ya kerekeni loko ni nga swi lava ngoya namuntlha ni nga yi loko ni ku namuntlha ni hleketi ka khongele ni ya mara loko ni nghena ka kerekeni ni kerekeni yin'wanyana chavukene kereke leyani ku fika nkarhi wo nyikela va ku a ti sungula ka 20 rand mali ni boheka ku nyikela 20 rand chavuke hi yo mali kulu kuma ni nga tshama ni nyikela kerekeni va ti 20 rand hala va ti 50 rand 100 rand 200 madani kuma ku na ku fole na swihlanginyana la ka nyikela le ku hava na ti 10 rand and under na 20 rand under na la ku twana Mary a ku ri na xijarani xo sungula a ku ri 20 rand
tiku 50 clipper 200 swi ra ku ri na swijarhani swa na xa vlop se ni swi vona ku la mini qualify ku kona mali yin'wana leyi mfana ta hanyisa hi yona amfoli kahle amfoli la fola nula ku loko a ku ri ka nkarhi wa sweswi amta mfoli la amta America line yin'we ni vufiyo ke mi ya ku nyikeleni so mara hi pride ngani swi ta ku 100 rand leyiwana ni na tirho kulukumba na yona ni fanekele ni xa chukele ni fanele ni xa 1 2 3 hi pride anta ya hala ya ka 100 rand ku va the whole artist hi ya ka 20 rand na swihlanginyana joke ngese ka music me ni twa mu ku the whole artist me sungula ku imbela miri na malembe manga na swi tivi ni mga bye swi koti munhu loko a sungula ku yimbelela ni i first album i lembe leri first album ya hi nga huma hi rona n'wana bye voni 2007 na malembe mangani se calculate na munhu wa swi tivi joke on ri na 19 years a ku huma first album ya n'we a yi humangi a ni sungula ku titwa xipikarini okay i album leyi nga ya huma 2009 a mi recorderi 2007 ya huma 2009 okay maka mi nga va ku ri na mi vi na vuxaka na ku ri na thicara loyi mi nga va na vuxaka byi nga va byi ri bya kahle kumbe byi nga ri bya kahle a primary a ni ri na vuxaka na mathicara a byi ri kahle ngopfu a byi ri kahle ne a primary mi nga va mi ze mi fail a primary ni faila mi ri genius ani ko genius certificate leyi ta ka grade 7 ta lo mendo la fawele ya lavo mela mi kuma ani n'wi dyondzisi sweswo a ku ri hava sweswo la ku ndlela xin'wana lembe leri xa ku yi khume a xi endleleni na swi vonanga sweswo ivi a yeni a high school vuxaka ni lava bya kahle na byo ka byi nga ri kahle mi nga va mi vi na that incident ya ni ri na vuxaka bya kahle na mathicara mara ni fiki ni nga vi na vuxaka bya kahle kun'wana ni nga feyila kona cause I'm failing ka grade ma a grade 10 I'm failing ka grade 10 ntsena I'm failing ka n'wenze hayi meta grade 10 mi grade 10 ya ba hi chawo twanani maka mi fail grade yin'we ntsena vutomi bya mina okay se na mina vutomi bya mina ni fail grade yin'we ntsena mara mi nga se byela n'wi ku mi dyondzi ka nga grade 10 n'wina ma n'wi malembe ne nta mahafula ni tlhe ni tlhandlekela okay sweswo swo teka 100 ni veka 5 ni mi jikela hi leta tin'wanyana chawo mina loko hi fika ka grade 10 ni endla ti-comments okay so a ku tele ma-directors ka C a ti-comments class ya comments a yi nga pasapasi swona so mara xipesi a xi tshama xi ri kona a ni lava ku ya ka physics ku ri ku na maths a wu kona ni tibyela ku ni ta wu vona ku halaya swi vo kwana se ni kuma ku tela hala xipesi xi hala ka ti-comments ivi ni nghena ka ti-comments so loko hi mani liyani yi ti lovelini swa yona loko yi hi dyondzisa ni yi hi nyika va meme lava va xikhale vo tsakisiwa hi loko mi sungula ku dyondzisa mi ku a hi hindeni kwalano se hi right ende ku na hina hi nga vantshwa lamaya mari a hi hindeni ene a mo va right mana tibuku leti ma ku ma refera ka tolo ku fanele ku tsariwa ti-notes ta khale exactly joke se loko va hi nyika ti-activity va hi nyika ya A B C D E loko ni tsala ni fika ni nga swi tivi ku laha se ni ya njhani ni tshika ni fika na punto ti kopisana sweswo swi dangerous hi ya mahlweni tiva sweswo ti ka ti kopisana so ni nga ha tsali mina ku hayi a ni swi twisisi se va ku a wu swi twisisi mina tinghananyana ni vula ku na swi nyumela nyana okay so ni fanele ni yima mahlweni ka class ni hlamusela ku i ncini ni nga swi twisisiku
loko se ni ta va ni yimini byela loko yi dyondzisa mako a hi nteni ku a hi hindi mani swi twisisi ni karhele ku kopa ene muni mkhomanyana kuna ka mathicara hi maka kuna vanhu va nga mathicara hi mhaka ku va na qualification kuna vanhu va nga mathicara hi mhaka ku swilo leswiya i calling ka vona mantwisisa se mathicara lamamo i mathicara hi mhaka ku ma na qualification loko u fika u n'wi stopa a ri ku dyondziseni u kumani swi twisisi i twa ingaku u n'wi baya attitude kumbe u lata provela tlasi swin'wanyana mi kuma ku a ya hetelela se ye a sungula attitude against we ku ri ku we u vulavula reality ya wena se ni ta mi byela ku a ku ri i teacher le ra njhani so kusuka kwalani Chauke loko ni te mi a ni swi twisisi va ku hi swihi u nga swi twisisiku ni ku hinkwaswo swa mi ri ku swi dyondzeni a ni swi twisisangi so ni lava ku swi twisisa kahle ku hi nge hindi mi nga ri ku swi twisiseni na swi twa ku mi lava ku hinda hi mhaka ku lava veri a hindeni okay mara hi hinda njhani mi nga ri ku swi twisiseni se va ku hi swihi leswi nga swi twisisiwi hi ku na tingana ni ivi ni ku hinkwaswo a ni swi twisisi va ku tlasi twanana ni mu dyondzise kwala mara u ri ku na leswi a nga swi twisisiku hi swihi leswi a nga swi twisisiku u ri hinkwaswo mako se munhu ka hlekisi tlasini kule ndo nje khome kule ni munhu tswa la tlasini okay se ivi kwa hi nge tirhi yena va ya mahlweni ni nga tsali ni swi twisisa ende na lava a va ngo swi twisisa a va ri kopisiweni se ni kuma ku loko ni kha ni nga tsali ku ri leswi swa ku loko teacher va nghena mina huma so a ni nga ri nexe a hi ri more than 15 lava va ku loko va nghena hi huma mema nga class teacher sa msunguli swin'wana a ni sungulanga swin'wana mi ni vuleni ku a ni swi twisisi na atswa ni mara lava van'wanyana a va tsalangi hi ku na vo se va karhele ku kopa mo va ku kopeni mi nga tsala teto ya tsala yini mata loko ni ku amisa msunguli swin'wana i mhaka ya ku a ni miri loko se va nghena n'wama huma a ku ri leswi ya byeliwa swona hi leswi va mi byela hi leswi a hi byeliwa swona muni mi byela ni muni heta mi ta ni byela leswi mi lava ku ni byela na swi twa ku se ni la ku telo ya ngqondo ya vuthicara laha mina ni tirha mintirho yimbirhi so ni tirha le na la le tirhweni se a hi tweneni lani loko va nghena hi humesiwa va sala va endla list ya ku ni na Rodwell ni na Oscar ni na Mgeu ni na Mlweri okay more than 15 ya vanhu lavaya a na vona tlasini ya mina i subject yin'we phela and va ri hi yona xitepisi xa ku hundela mahlweni so hi yi feyila ivi hi feyila u kuma ku vongo vo ngetela hi vambirhi vanharhu ka lavaya a va sala tlasini mara most hi hina hi nga ri kona ndzi loko ni landa report ani a yi tshami tlhelo ka class teacher mani leya u teka report eko Victor i swin'we lembe leri tako u nga se pfula no hi pfula report lembe leri tako yi ti byeli ku yini ni la ta byi discipline a nge sunguli ve humesana se lembe leri tako hi ku swindzimi ni nyana a ni swi khomanisa mara a ni nga swi koti ku ni nga heta ntirho lowu nyikiwa ku wona mhaka ku a ni ku swi twisiseni swin'wanyana ni yingisela hi vurhon'wana ni no pfuniwa hi van'wanyana vanhu ni kuma ku unfail accounting ti kha ti balasa lembe ri hela ya ha ri na list liya ya yona yi nge mini teli ku discipline vanhu la yi kombelisa yi class teacher alle a yi nga class teacher ka ri lowu se hi yo class teacher mani liya Momenta first year a yi nga ri class teacher Yeah, momenta second year yi class yi teacher. kombeli yi ku ni kombela class leyiwani hi Chauke tinipa ni landa ni n'wi kombe script sa mina a ni feilangi lembe la ndleleni la one ta feila lembe hinkwaro a feilangi tata loko feila feilangi yo tsana feili na metse musi ni ku ta metse na titwa hi tivekeni tlhelo mini lava lexi ni kombeni xa accounting va ku script a yi kombi n'wana hi komba mutswari se va ni karhata kwalano ku ni ya pfuxa mhani mi ta va komba na ku ri hi ku hi mini ni ta vula xikolweni va ni khongotela memba n'wanyana va huma na mina
va kha va ni khongotela a hi twanana ngopfu na mhanga vaya so vhele ni khongoteleka tlhelela tlilasini Italiano ku ve a ni hlangana na yona loko ni ku hlasinga tinepe ni fika la ngota tlilasini ku hoyi ma na Victor ula njhani ni pfuma hlamula bade hlamba tin'wanyana yi ku na valonda le class ya mina sweswi remember a ri ya mhani liya futhi class liya a ni nga ta hunda ka grade 10 ka na mani yi ku na ilanda yi ya ka principal yi fika yi ku ni kombela ku va class teacher ya class liya ivi va class teacher remember accounting a ni ku yi felele ivi ni pass se leswa swa ku loko yi nge tlilasini ni mani nga yi teki serious mara a nga fail subject yo loko yi tshika yi vina leswa swo hi humesa a ni tlhe ni xuta hi le handle ni xuta battle ana ku a humesiwangi hi ri 2 humesiwe hi hlayini yi toloveli ku humesa vele hi tlhe hi xuta hi kwele handle hi buhu ngopfu va nga vuli ku imana a nga xuta ku ri n'wini so a yi tiveka ku ya karata munhu loyi a ya pota ka yena a fika a endla nga ri wa hi ba loko yi ri kona loko yi famba hi tshika swin'wana na swin'wana a hi tshama hi ri nandwini a hlokweni na yona a ri na swilo swa ku lava a va hanyeki lava a va hanyeki so kusuka kwalano a na ha feyilangi kambe se grade 10 yi dyondze 3 years ende ku nga ri vutomi a ku ri na munhu loyi a lava ku ni discipline leswi swo uza u swi tisa ku leyi mimi loko no hlangana endle tshweliwe mathayelani tshweliwe thayelani ni nga tshisa hinkwamo yi tlela kwala yi nga kona hayi sweswo hi makamba swa mathicara mo discipline vanhu swi kona swa hanya it's happening na mathicara mo dlaya vana ma kona na mina loko ni ri ka grade 9 ni byeliwe ku nge yi voni grade 10 and indeed na dyondza laya ni nga byeliwa kona ni vona and a no sungula ku feyila a high school kwalaya ka grade 9 ni feyili grade 9 ntsena a vuton'wini bya mina no chaka ku vula ku ni yi beka ngani mara shan wa ba munhu hi clap eka ni feyile sivara hi ku a hi fambeni ya tirha sivara a ka mina a ni nga ha ri na mind ya xikolo a ku ri ku at least woni kuma grade 12 no huma ka swona so loko ku ya fambeni ya tirha ni loko mo ndzama lembe leri ku ni ke mo ndzama lembe leri ivi ni pass loko ni pass yo yi lova se ni nga ha yi se ana tshika a va ni tshiki xikolo ka grade 10 loko ni fela la ka 2 yi dyondze 3 years grade 10 okay maka ni twi mi kombisa ku yi mi byeli hi ku script a ni kombi n'wana ni komba mutswari swilo leswi swi tikomba swi mi vaviseni because mi kombisi ku ni feel that pain ku a fanele ni ya pfuxa mana me masirheni va ta vona script na la ku cheka ku mi nga va mi ri munhu lowa wa ku loko munhu a fika a mi byela hi mhani kumbe by that time munhu a mi byela hi mhani a swi mi vavisa kumbe swa mi vavisa ku fika layana hi nkarhi luwani a swi ni vavisa ni mhaka ku a swa ha ku endleka u nge ni byeli ku u komba mutswari sweswi ke no tichumu na mali na lava nga kona ni thembi ku na marhambu ma khomanini sweswi a na ha tichumu ani ye munhu lowa ku loko na nkarhi walowa munhu loko u n'wi byela ku u loveliwile a ku sori hayi a no ala leswiya swa ku munhu a ni byela ku u la ku komba wihi swi ni vavisi hi mhaka ku u komba mutswari hi mhaka ni twi ka episode 1 mi kombisa ku ka papa na mhani ku rhange mhani ni lava ku cheka ku loko mhani va lovini vuxaka bya n'wina kumbe bya n'wina vomakwavo halaya ka papa a byi ri njhani a byi ri kahle na sweswi byi kahle na sweswi byi kahle okay swi so swilo leswani mina swi tiva ku tshama na matsongo na byi tiva vutomi bya matsongo sa twa papa n'we
a ni vo mhandzongo na vambirhi ku na mhandzongo na tiva vutomi bya ku sala na nsati wa papa ene nkarhi wun'wanyana va hundzuka va vanhu vo karhata ma tisa ku loko n'wana wun'wana laha nga ri ku na mutswari wa ye kusuhana ni i la ku khomiwa ingaku i tandanyana anti loko mi ni twisisa ni mi twisisa kahle ngopfu xintsini ni xitsinina ni wa kholeriwa hambi u nga kholeriwi so a ni swi tivi ku a ni kholeriwa kumbe a ni nga kholeriwi a ni ri n'wana so vuxaka bya papa na n'wana loko papa va ri na nsati wun'wanyana byi lawuriwa hi papa lero loko mina ni nga vi na vuxaka na Theo i ta languta nsati lowun'wanyana hi tihlo rin'wanyana i fanele a languta mhandzongo hi tihlo rin'wanyana ro ka ri nga ri kahle ene u va a ri right why n'wina papa n'wana mi chava ku ndla swo karhi mi ndlela n'wana hi ku chava loyi mi nga na yena se loko ku ri ku n'wina mi rhanga mi twanana na loyi mi nga na yena mi nge tsandzeki ku va na vuxaka na n'wana so vuxaka byi ri kahle a byi nga ri kahle leraro a ni nga ta landza papa ni ku tanani xikolweni ma yi twisisa okay Maka, there is one thing I like about you ne ka current life leyiwani mi dyondzini mhaka ku mina matric munhu wo pfumala matric a ni munhu a la South Africa hi mhaka loko vo ku vutisa ku u dyondzini xikolo na as long u ri na matric u fanele ku ni dyondzini ma swi tiva ku munhu loyi a nga tshika xikolo a crash na munhu loyi a nga tshika xikolo ka grade 11 kumbe ka grade 12 a nga tsalangi final kumbe munhu loyi a nga fela grade 12 na loyi a nga tshika xikolo crash ma swi tiva ku va fana hinkwavo va wela ku a va dyondzanga hi mhaka ku va hava lexi va nga ta xi komba se okay n'we mi dyondzini hi mhaka ku mina grade 12 ne mara ni vona ka life leyi mi hanyaka sweswiwani ma vona mina ni believe ka ku a ni believe ka investment ya ku ni va na mati company ni va na yini ni believe ka ku investment yikulu i ku teka vana ni va yisa a xikolweni ene ku na swikolo leswa swa ku ho tiyela ku tirheni just for salary ku na swikolo leswa swa ku va ya ku tirheni for vana va vanhu ene men believe ku private na public swi nge pfuki swi competile se ni voni mi teki fee yone mi diyisa a private mi teka vuthala ne mi xiyisa a private ene currently you are not working but to your learners you are fighting so hard ku ri ni mi rhandzela ku mi kota ku twisisa koka wa dyondzo i hambi n'we mi nga dyondzangi ku fikelela la phese swo swi tsandza na vanhu lava va nga na degree munhu mi kuma a ri ku ngameleni ka mali a chaka ku humesa mali xikhomeni a ya hakelela n'wana private n'wana ze a ta hi ta cukumeteliwa hi la tsuvuleni kahle ku a mi dyondzisi n'wina laya hi mhaka mina na dyondzisa because mina ka that thing ne ka mina it's a calling echauke swi vava ngopfu ku ya hambanisa then that high school ish swi swa vava swinene van'wani va swi koti ku swi hambanisa va ri tiyunivhesiti sweswo ni twisisa ku yina ni loko mind leyi ni nga na yona sweswi a ni ri na yona endzhaku ni fane dyondzeki ngopfu se yi ni komelini nkarhi walowa se swi kahle ku leyi ni nga na yona ni phamela vanhu nga ku a va endli leswi hambi swi nga ntsanga so ni twa swi ri na nkoka ngopfu ku va tiyela xikolweni ni nga va encourage ku va ta vona ma ti organ phela mi a ni hleketa ku nga ri khale hi ta va na album ya Fio
a swi tshikeni. Kaba ku ni hi ku ya hi mina leswi nga iswona ni swi nga antswa ni mbala buruku ni phecha kumbe ni famba hi milenge. Okay. N'wana ni n'wi xavela tintangu, Xikolweni. n'wana a kuma leswi a lavaka swona. Swa antswa mina ni tirhisa xipolipoli, n'wana a kuma leswi a lavaka swona ku nga dyondza. Masiku ya ku a vuton'wini ni le ku rhandzeni ka yini ni kume ku kumbe ni kuma ku n'we mi sacrifice ku hinkwako la n'we mi nga ta hi kona vana van'we va nga ti yini hi kona. Yeah, I love that and I like that. Maka ku na room ne ya ku I'm not sure whether America grade 11 kumbe ka matric I'm for Chawakela tiruma. hale mga chu ai chu is there lava ku tiva a swi va xiyimo lexi a xi vangiwa hi ntshikelelo wa le kaya kumbe because ni believe ku loko mi ri ka matric a ma ha ri hava mutswari wa xisati ne mara ku na rhuma ya ku a mi famba mi ya xavisa tihuku ka machovani maybe Saturday Sunday or hi holiday se na ta tiva ku swilo leswiya hi swona Swi tiso ngopfu. okay good se a na ta tiva ku xiyimo lexiya xa ku ni twi nga ku susela ehansi mi ri na mbilu yo hasla because a ni mi kombisi na a mi xuta swinepe se a na ta tiva ku a mi ya xavisa tihuku hi ti-weekend hi mhaka ya ntshikelelo wa le kaya kumbe a ku va leswa swo mu lava ku ti endlela pocket money ku at least loko mi jikajika na n'we mi va out. A ku nga ri na ntshikelelo ngopfu le kaya mhaka ku muganga a wu swi kota ku kumeka a hi tlela hi dyini ko va hi ku mali ya yena munhu a fane a ti endlela a ku nga ri ku xavisa tihuku ntsena leswi a ni swi endla. A va ri na masimu a hi swi kota ku loko xikolo xi huma before ni vulavula hi leswi halaka wa matricini loko xikolo xi huma hi ya le masin'wini ya khurhela loko xikolo xi pfarile sweswo ni munhu loyi ni nga kula ni kha ni ti hasilela kahle so leswi a ku ri ndlela yin'wana yo hasila na yona loko ni ya xavisa tihuku every Sunday a ni xavisa tihuku. Mara okay lava a va mi nyika opportunity yo xavisa tihuku mi nga ku yini ka vona sweswi va ha ri kona? A ni ta swi rhandza ku swi vulavula mara va lovile. Okay. May so rest in peace. Va lovile nga ri maybe last year or last year a na swi tivi. I mean kosi a kosini a ni ri kona. Masama rhandzi ku ku na sweswi mi nga swi vula a ni hi nge se ngeti ngomeni ku tintangu leti u nga famba hi tona loko u ya xava tin'wana wa cukumeta a ni rhandzi ku cukumeta it's either munhu a cukumeta mina mara not me ku ni cukumeta munhu na loko ni kha ni nga ha xavisi tihuku a ku ri lava va ku bolo ni ya yi vona ka vona na swi tiva ku nge tlangi Chiefs hi nga yi voni swa hambana na ku ni ku ni ya ka vo Chauke ni ya vo bolo kha ku tlanga Chiefs hala ku tlanga Sundowns i swo sweswo Chiefs yi ta jikisela half time kumbe loko yi korile futhi loko yo za yi kora mahemba mi nge yi voni se laha na swi tiva ku loko ni ya kona a hi ya vona Chiefs hi favor Chiefs hinkwenu. Ma tiva loko mi vula sweswo hi maka mine ku na i papahulu wa mina yi tshama tshaveni kwala ka kova hi xanisekile la ku hembe maka la ka kova hi mugezi kambe mugezi ri nghene 2003 a wu nge se bebuliwa okay hi maka ma swa ku papahulu a yendla yini papahulu wa me i vanhu lava vo me ni bebuloni kuma damana kha tikota i vanhu lava vo va tikota na sweswi jaha tikota hambe didi mukhalabye damani hi maka mine hi yo miti yo sungula yo loko ngegezi ku hatla ku xava TV xava ti-TV timbirhi leyin'wana kahlekahle a xava TV timbirhi xi xave TV ya black a ni khala ku ri na ti-TV leti ta black to komba swi nga tshukanga ivi loko xa ha ku xava liya xi twa ku na ta khala xa ya khala se i munhu wa wrestling mina ni munhu wa bolo ni kule ni khe ni ti rhandze bolo
xi teka ti-TV leti hi mhaka mi xi tiveka laha leya khale leyi yi tlanga wrestling leyi mali leyi yi tlanga bolo ti khumbani so loko hi la ku vo bolo xi liya bolo leyi tlangeni na hina hi vona wrestling ya ti khumbani pe ti-TV so leya a ni yi tolovele rara ku hambi ni fika ni kuma ku yi wani a hi vona bolo ri thuhisa yi chaya a ku ri class teacher mi primary ni ri chomi ya n'wana wa yona okay so a swi ni olovelini leswiya swa ku mathicara ni leya a yi ri thicara leya a yi ta ku bela methele yi bana n'wana wa yona twa ingaku a yi biyena tinjhani loko ti pfuka ti lava ku timethele a yi dama ri ti ri vatini loko ti pfuka ti lava ku timethele loko ta ha nghena hi rivala i methele u tsaneka njhani se a ni yi toloveli ngopfu i malume ya ka Chauke ya ka Mabasa ku njhani swi ku yini swi lavi mina mara a va vitana ya ka exactly vanhu lava nga kula ndhawini na vumani va tshama mugangeni wun'we se yona yi rhurhela mugangeni lowun'wanyana so hi yona leyi a ni kota ku vona bolo ka yona hi ndlela yaleyo leswo va Dragon Balls swa yini yena a na ku mi hembela ni swi tina ku Goku a ni vonangi na vo Gohan lexi nga ta ni nga swi voni laha swi voniwa kona a ku karhatiwa hi ndlela yin'wanyana u kelerisiwa mamati u endla 1 2 3 ni kule ni nga ri yena munhu lowa wa ku xanisiwa se na loko mi ri na mali ani mi lava ku titwa ku mali ka mina ni mi ta tshama na mali ya n'wina na namuntlha na sweswo leswi ni nga kula na swona a ni swi koti ku khidzamela munhu se na swi vo ku why mi ali ku ya gigini kwihi i mhaka ya ku a mi swi lavi ku xanisiwa hi mhaka mi ni pfumeleleni hi ya break-ini hi nwa matinyana ne vatsonga va ka hina swi nge endleki swi nga endleki ha mi tshembisa we are on our way mara lexi hi mi kombela ku swona swinene with due respect hi kombela mi subscribe ka channel leyiwani ku mi hi vona kumbe mi vona diamond ya n'wina mi vona yi kulini swi le mavokweni ma n'wina hikuva mi khe mi subscribe mi tlhe mi tlika na xibutton lexiya xo endla nga ku i clock lexiya ku endlela ku loko ti-video uploada mi hatla mi kuma ti-notification mi hatla mi tikuma mi hi seketela mi vona ku nghena na ti-advertisement vanhu va ka hina mi nga hindzisi yi tshikeni yi tlanganyana byi byiya yi hindza ivi mi continue mi vona hi khensi swinene mara mi tshembisa ku swi nge endleki swi nga endleki inkomo danko subscribe a wu hlalele channel ya wena leyi u yi rhandzaka ya Oscar Makamu na Majovan Sisters leyi i Diamond leyi i Diamond leyi i Diamond